Allahu Rabbi khairul insani Muhammad Mustafa Nabi lahir tamsi hari di tanah suci Makkah mulia Nabi lahir tamsi hari di tanah suci Makkah mulia 12 hari Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa tiba Aminah sinan lahiran dan kehendak Tuhan tidak terlupa 12 hari Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa tiba Aminah sinan lahiran dan kehendak Tuhan tidak terlupa Allahu Rabbi insani Muhammad Mustafa Nabi lahir tamsi hari di tanah suci Makkah mulia Nabi lahir tamsi hari tanah suci Makkah mulia kanibatun fil yani tergajah masa abraha cicap rangkuta di hancur Ka'bah Baitullah rakyat dijajah jiba agama kanibatun fil yani tergajah masa abraha cicap rangkuta jika menghancur Ka'bah Baitullah rakyat dijajah jiba agama khairul insani Muhammad Mustafa Nabi lahir tamsi hari di tanah suci Makkah mulia Nabi lahir tamsi hari di tanah suci Makkah mulia gajah meripet jiwa kampung Allah yang tulung hantu diteka gajah lupa di pole burung mati di lambung ada kepada